Guys, Batswana, ke a le kopa ka tswetswe, please. Moshimane wa rona ke o nominate-ilwe ke sa gore ga la bona go bona gore o nominate-ilwe in World Athletics. Ke ra ke re batho ba modimo. Ke a le bona re like-ile, mo posting we ke le ke a bona it has over 100,000 likes. That doesn't mean gore o win or something. Ba re jela mo di website ngwanaka. Go into the website. This wa go paging o like photo hela. Khanyi ba re jela kwa website ngwanaka. Ya go tsena website ke tla tloga link go tlase kwana. Re go botsa moshimane wa rona. O loleng o na tsenwa ke COVID in a day. Re mosalise go morago ka gore bone ba itsela. That is why ba sa tlogela ba sa re vote mo Facebook ba itsela for sure gore re tlo ba irela story. So ke a kopa hela ka tswetswe gore mo le mongwe o sa iponang a register a tsentse email, because for you to vote you supposed to have an email. If you have seen yourself having not to put in your email anywhere mo kgang ya go vote a bo itse gore ha o isu simolola go vote ba vote tota wa ira sepe. So ke a kopa ka tswetswe, let's bring the award home mo bida bongwana ka re ha kgamatse ma America nyana re ba ke gore ke bana ba banyenyane. Ke a kopa guys, letsile ko pele ngwana ka ngwana o ke a rona tshwantse re mo support. So a re go linking re ntlogeleng go like ga gona mosola a re go linking kwana. I'm out.